I think this is good afternoon. Ndi masiari avhuḓi. I'm just overwhelmed Ndi khou pfa ndo ḓala dakalo vhukuma with the theme that we are discussing today. nga theme hei ine ra khou guda nga hayo kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Because of my background, Nga nṱha ha hune ndo takuwa hone before I became in Christ, ndi sathu swika kha u rembuluwa nda vha mukreste. when you talk about the cross, Musi hu tshi ambiwa nga tshipambano it was a useless thing to me. tsho vha zwi zwithu zwi sina mushumo kha nṋe. It was nothing that I could understand. Zwo vha zwi zwithu zwine nda nga vhuya vho nda zwi pfesesavho. I could ask so many questions about it. Ndo vha ndi tshi nga vhudzisa mbudziso nnzhi nga ha tshipambano. Do you believe that Jesus died as God? Ndo vha ndi tshi nga ḓivhudzisa uri vha tendana uri murena Yesu o lovha sa mudzimu. Do you believe? Vhone vha tenda na. So, do you believe Jesus died? Vha tenda zori Yesu Kristo o lovha na. So, God dies? God dies? Oh, mudzimu wa fa. Those are the questions that I was asking people. Ndi dzimbudziso dze ndo vha ndi tshi dzi vhudzisa. Because if you say Jesus is God, Arali vhone vha tshiri vha tenda zori Yesu Kristo ndi mudzimu. then at the same time Jesus died. Fheri tshiṅwe tshifhinga vha ri mudzimu vha ri Yesu It o lovha sa mudzimu. They simply meant that the God of Christians can die. Zwi amba uri mudzimu wa vhakreste u a lovha. But today you have increased me much more knowledge. Fhedziha namusi ndo ḓala dakalo vhukuma uri ndo ḓala nḓivho ndo pfuma nḓivho. I praise God for that. Ndi livhuwa mudzimu nga zwezwo. My name is Yunus Mataka. Ndi vho Mathaka hava I'm coming from Malawi. vhane vha bva ngei Malawi. One of your brothers in Malawi. Ndi muṅwe wa vhakomana na vharathu vhane vha bva ngei Malawi. The lesson that we are going to discuss about is Pfunzo ine ra khou yo amba ngayo ṋamusi led to Christ's triumphal. zwe zwa ita uri murena Yesu Kristo a ite mini Triumphal procession. eish kha ndi ḓo thusiwavho afha vha gai vho Ramagwede ngavha brother Ramagwede where are you? This word to translate it to Chivenda, it's a bit challenging to me. Any other person who can assist? Thank you. Aye. Thank you, brother Azodani. You can see you have given me a good interpreter. Mugudi. Because where he doesn't know, he says, I don't know this so that he can get help. Fhedzi ndi zwa vhukuma arali tshithu sa tshiḓivhi u funa u amba uri hetshi a thi tshipfi thi tshikoni. Rather than pretending that I know, then you tell people A si zwavhuḓi u that is ḓiita not. unga u a ḓivha ngeno u sa ḓivhi. So you already get my credit there. Oh, ndo livhuwa nga maanḓa. A u pfi ndo wana dzimaraganyana. Okay, let's go to our scripture of the our theme there. Ri khou ya kha verse ine ra ḓo shumisa yone kha ḓuvha ḽa ṋamusi. I hope you'll be beaming on the screen there. Ri ḓo vha ri tshi khou zwi vha sedze kha screen, ri ḓo vha ri khou zwi sumbedza hafhaḽa. Which is 2 Corinthians chapter 2. Ri ḓo vha ri khou guda nga bugu ya Vhakorinta vha vhuvhili, ndima ndi ya vhuvhili. Verse 14 to 16. Ndima na ṱhukhu ya vhufumi ina u swika kha ya vhufumi rathi. We are going to discuss these three verses. Ri ḓo mona kha enedzi ndima tharu fhedzi. Where it says, hune ya ri but thanks be to God, dzindivhuwo kha dziye kha mudzimu, who always leads us ene ane a dzula a tshi ri ranga phanḓa as captives in Christ's triumphal procession, sa vhavhohwa murenani kha u kunda, and uses us to spread the aroma of the knowledge of him. u tou nga ndi ḓo tou i vhala hafha fhethu. I will just read it. Yes, Let me please. open it. Okay. Okay.
let me also just continue it. You can see it on the screen over there, and we continue it. Verse 15 says, "For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one we are an aroma that brings death, to the other an aroma that brings life. And who is equal to such a task?" Yone vale yanga already richiko thoma kha ndi vakorinta vhavhili ndima ndi ya vhuvhili u thoma kha ndima ya vhufumi na swika kha vhufumi rathi. Mudzimu nga arendwe ane a ri ḓalisa muḓalo hoṱhe nga Kristo Yesu, ane a bveledza munukho u ḓifhaho wa u ḓivha Kristo mashangoni oṱhe nga riṋe, ngauri phanḓa ha mudzimu ri tshioro tsha munukho wavhuḓi kha Kristo kha havho vha tshibvaho na vhaxelaho. Kha vhaṅwe ri munukho u bvaho lufuni, kha vhaṅwe ri munukho u bvaho vhutshiloni u isaho vhutshiloni. Huno ane a kona zwenezwo vhuvhili hazwo ndi nnyi? Thank you so much. Okay. Here Paul starts writing like, "Thanks be to God." Hapa muapostola Paulo u khou amba uri dzindivhuwo dzoṱhe kha dziye kha mudzimu. So as he's writing, he's giving credit to God already. Musi a tshi khou ṅwala hapa u khou sumbedza u ṱhonifha uhulu kha mudzimu. The reason he's giving thanks to God, he says, he is the one who leads us. Zwine zwa khou itisa uri a ise dzindivhuwo kha mudzimu ndi zwa uri u khou amba zwa uri mudzimu ndi ene o ri rangaho phanḓa. As captives in Christ's triumphal procession. Musi ri tshi khou tevhelela u rangiwa phanḓa nga mudzimu kana nga Kristo. So Paul is giving credit for Christ's triumphal procession. Hapa Paulo u khou sumbedza uri u khou tenda uri Kristo ndi ene o ri rangaho phanḓa. As he himself is being led as a captive. Sa musi ene muṋe o vha o dzhiwa sa mufariwa kana sa muvhoxwa murenani. A failed person. Sa muthu ane o feila. And he says the same God uses us. A sumbedzisa uri mudzimu onoyu ndi ene ane wa ri shumisa to spread the aroma of the knowledge of him everywhere. Mudzimu a ri shumisa uri ri vhe rine ra phaḓaladza munukholelo wa mudzimu. So all this is trying to give credit to God. Hezwi zwoṱhe a vha khou sumbedza uri ndi zwa maanḓani a mudzimu. And he continues to say, we are to God a pleasing aroma of Christ. A isa phanḓa a tshi khou sumbedzisa uri ri kha ḓi vha ro fara munukhelelo wa murena Yesu Kristo. Among those who are being saved. Kha vha vhoṱhe vhane vho tshidziwa. And those who are perishing. Na nevo vhane vha khou fhelela vha no khou ngalangala. So to others you bring life. Kha vhaṅwe ri khou ḓisa vhutshilo. To others you bring death. Kha vhaṅwe vha zwi khou ḓisa u fa. So it is like it is conflicting here. Ndi zwithu zwine zwi sumbedza zwi tshi nga zwi a fhambana a zwi tevhelelei zwavhuḓi. Yeah, as we have already read about the theme and we are not going to talk about it. Sa theme ro I vhona ila ino bva kha vhakolosa a ri nga ḓo I vhala. I'll go to the next slide on introduction. Hafha zwino sa marangaphanḓa khezwiḽa vha khou zwi vhona zwo ṅwaliwa fhaḽa. According to this book, U ya nga heyi bugu. the 2 Corinthians letter, Heyi noni ya vhakorinta ya vhavhuvhili. it was written about 56 AD. Upfi I sumbedza uri yo ṅwaliwa hanefha kha miṅwaha ya vho 56 AD. Possibly he was in Philip. Zwi sumbedza uri yo ṅwaliwa hafha muḓini wa Filipi. So he was trying to express his gratitude to the Corinthians obedience to his advice. O vha a khou lingedza u sumbedza dzindivhuwo kha vha Filipi nga u thetshelesa ngeletshedzo dzi no bva khavho khaye. He counts criticism about his personality and legitimacy. A sumbedza vhona na zwine vha vha tshi mu hanedza na uri ene vhuvhawe ndi vhufhio.
Paul explains his refusal to grieve. owasumbedza apa muapostola Paulo owasumbedza uhana hawe kha vutungu And be grieved by the Corinthians due to his love for him, ava for them. ava vakorinta vava vone vachi khou mulilela vachi khou sumbedza na lufuno lunene ava nalo khavo. He emphasizes the love shown by faithful ministers. O sumbedza u ndondomedza lufuno lwe vha lu sumbedza na u fhulufhedzea havho kha u ima kha phungo. In reproofs, Reproof apa kha mafhungo anene a khou a sumbedzisa musi vho ima kha phungo. admonition, This one and acts of discipline. admonition. Na u sumbedza vhuḓifari havhuḓi. So Paul he continues to address his person under his disapproval. O sumbedza hoyu muapostola Paulo o ḓi sumbedza a tshi ṱalutshedza nga ha vhuvha hawe na u hanedza zwine zwi sa khou itisa zwone. And he tries to restore that ailing brother. Na u vhuedzedza vharathu na makomana murenani he vha vha tshi khou bvela nnḓa kana he vha vha si khou tevhedza nḓila yone. Later on, he's telling the Corinthians about his successful preaching of the gospel. Uya hafho a vha khou sumbedza uri mafhungo maḓipfa a mudzimu a funziwa hani a phaḓaladzwa hani uya vhathuni. And using them in spreading Jesus' knowledge. Na u sumbedzisa uri vha nga vha vhone vhane vha nga isa phanḓa na u phaḓaladza mafhungo maḓipfa a murena Yesu Kristo. So this is about the 2 Corinthians if you are reading about it. Ndi musi ri tshi khou vhala hafha kha vhakorinta vhavhili zwine ya vha i tshi khou tou amba ndi zwidziki zwa vhakorinta vhavhili. But when you are looking at the meaning of being read to Christ's triumph, Fhedzi musi vha tshi ḓovha vha tshi khou sedza kha uri zwi amba mini u vha kha murena Yesu Kristo na vhuṱungu hovhu na zwine zwa vha zwi tshi khou amba zwone. Paul was living in Rome there. Hoyu muapostola Paulo o vha a tshi khou dzula ngei Roma. He knew the historical view on what does it mean to be triumphal procession. O vha a tshi khou ḓivha uri a vha tshi kha ḓi zwi ḓivha uri zwi amba mini zwa u tou konḓelela kha zwe zwa kha fhungo ḽa Kristo. Our first speaker spoke about it. Muambi wo thoma vho amba ngazwo hafha. In Roman, nga Tshiroma they were celebrating vho vha vha tshi khou pembelela victories in significant military campaigns. nga Tshiroma vha vha tshi khou pembelela gundo ḽavho kha zwa mmbi na dzinndwa dzavho. These parades were well known in the Roman Empire. Hezwi zwithu zwo vha zwi tshi ḓivhiwa hafha kha vha Roma. They were depicting brave soldiers and war treasures. Vho vha vha tshi khou sumbedzisa vhahali vhavho vha zwa dzimmbi kana maswole avho a vhahali. The triumphal procession was the highest honor of the Roman Caesar or general. Hezwi zwithu zwo vha zwi zwithu zwa nṱhesa kha murangaphanḓa wavho uyo ane a pfhi Caesar wa Muroma. Were being led as a prisoner, reflecting a complete defeat. Zwino muapostola Paulo sa mufariwa o vha tshi khou vhoniwa kana mbonalelo yawe a tshi khou vhonala sa muthu ane o kundwa. Those captured were often executed as sacrifice to the gods. Vhaṅwe vha vha tshi farwa vha vha tshi swika hune vha vhulawa vha itwa zwiṱhavhelo zwa midzimu i siri yavho ava vha Roma. So in 2 Corinthians chapter 14, hafha kha vhakorinta ya vhuvhili ndi ya vhuvhili ndima na ṱhukhu ya vhufumina, Paul himself describes himself as a prisoner of war. Hoyu muapostola Paulo u ḓi sumbedzisa sa mufariwa wa nndwa. So it is Paul who is being read by God. Fhedzi ndi ono muapostola Paulo ane a vha uri u khou rangwa phanḓa nga mudzimu. To death, to his death, to his death. Ano khou iswa kha maḓuvha awe, u khou rangwa phanḓa nga mudzimu u ya kha maḓuvha awe.
if you look at the conversion of Paul, ri va sedza zori o rembuluswa hani hoyu muapostola Paulo as he was going to Damascus musi o va o fara nḓila yo ya Damasiko, with somebody with authority, a na vhaṅwe vhane vha vha vhahulwane vha re na maimo vhano vha ḓivhalea, marked his submission to God. o a sumbedzisa hafhaḽa u vha a fulufhedzeaho a no khou ḓiṋekedzela kha zwa mudzimu. That transformed him into Christ's slave. Hezwi zwa vho mu ita uri a rembuluwe kana a shandukele murenani, a vhe phuli, a vhe muvhoxwa murenani, sa zwine a ḓi amba uri nṋe muvhoxwa murenani. So in this case, Paul is being read in triumph, Oyu muapostola Paulo u khou swika hune a bvisiwa kana u khou yo rangwa phanḓa kha u vha mukundi, signifies his suffering and reveals God's glory. hezwi zwithu zwa sumba u vhaisala hawe, u vhavhiwa hawe no vhaisala hawe no sumbedza vhuhulwane ha mudzimu. So you could see Paul, the way after that he suffered a lot. Ri a kona u zwi vhona zwa uri muapostola Paulo ho ngo tou tshila vhutshilo ho leluwaho, zwo vha zwi tshi khou vhavha nga maanḓa, a tshi khou fela, a tshi khou vhaiselwa zwa murena. He is conceding defeat by God. U khou sumbedza uri o kundiwa nga mudzimu. So Paul here is a direct object. U khou sumbedza sa muthu ane o fa murenani, o fa. And he is not the subject at the moment. Ndi uri ndi muthu ane zwa zwino ri nga si tsha mu amba sa mutamba dendele kha So tshifhinga hetshi. being led as in triumphal procession, U khou vhonala a tshi khou ṱuwa a khou ya kha triumphal liang vhori razwedan gundo ne ya mathina ndi tshiri mukundi ndi khou amba zwona okay, thank you. ndo livhuwa. So Paul is not the one who is reading the triumphal. Muapostola Paulo ndi ene ane ha khou heḽi gundo a ḽi tu vha ḽawe, a si ḽa muapostola Paulo. It is Paul who becomes a slave. Ndi in the onoyo war. Paulo we a fhedzisela a tshi khou vha muvhoxwa murenani, mufariwa. Paul is not insisting him being the victor. Ha khou swika hune a ḓi sumbedza uri ndi nṋe ndo kundaho, ha khou ri ndi nṋe mukundi. But he concedes that he is the slave now, U a ḓi amba pha sa muvhoxwa murenani, revealing God through his suffering. a tshi sumbedza vhuhulwane ha mudzimu nga kha u tambula hawe. His journey reflects a sacrifice, Lwendo lwawe lu sumbedza u ḓiṋekedzela, resembling the sacrificial practice of the Jews. u sumbedza zwe havha mayuda vha 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 tshi khou ṱangana na vhuleme vhungafho, Where the aroma of suffering hune vhuṱungu he vhe vha vha tshi khou ṱangana navho ha vha hu tshi khou phaḓalala sa munukelelo. represents the acceptance of God. Hezwo zwa sumbedza u ṱanganedza havho mafhungo maḓipha a mudzimu. So Paul is using two illustrations here. Muapostola Paulo u khou ḓo sumbedza zwithu zwivhili afha. The illustration, the triumphal procession of the Roman time, U khou ḓo sumbedza gundo ḽa nga tshifhinga vha tshi kunda nga tshifhinga tsha Vharoma, and also the Jewish sacrificial system. na musi vhayuda vha tshi khou swika hune vha ḓiṋekedzela kha tshifhinga tshetsho. So he's trying to explain how he becomes being read in Christ's triumphal. U khou lingedza u sumbedzisa uri zwo ḓa hani a tshi swika hune a vho vha mukundi kha Kristo. Maybe to understand it better, Uri ri zwi pfe zwavhuḓi hezwi zwithu, let's use two areas. ri khou ḓo shumisa zwithu zwo vhalaho nyana zwiṋa afha zwino swika zwiṋa. The first area that we can consider, Tshithu tsho thoma tshine ra nga sedza tshone, we could see Paul's tireless labor and diligence in his work. ri khou ḓo u sumbedza u sa neta ha muapostola Paulo na u shuma nga vhuronwane mushumo wawe.
You remember Paul preached from one place to another, vha ḓo zwihumbula zwa uri muapostola paulo o vha a tshi funza u bva kha muḓi na muḓi a tshi ya miḓini and he preached nothing but the gospel of Jesus a Christ. huna zwiṅwe zwe a vha khou funza zwone nga nnḓani ha phungo ḽa mudzimu. He was tireless in doing the Lord's work. O vha muthu a sa neti kha u ita mushumo wa mudzimu wa maanḓa manzhi. He was diligent in his work, O vha a tshi itaho mushumo wa mudzimu nga vhukoni na vhuḓiṋekedzeli nahone zwo naka because he knew that the work was not his. ngauri o vha a tshi zwi ḓivha zwa uri mushumo ane a khou shuma hone a si wawe. He was somebody who represented somebody else. O vha a muthu a no khou tou imela muṅwe nga iṅwe nḓila o vha a muimeli o vha a tshi nga muthu o rumiwaho o vha murumiwa. Also, when you are doing somebody's work, Zwino vhone arali vha murumiwa you have to be very diligent. vha funa u ita zwithu zwa vhukuma hezwo zwe vha rumelwa zwone. So you must be very careful in doing that work. Vha fanela u tou ita zwezwo zwo tou kwakwakwa zwo tou ralo zwi sa thithisiwi nga tshithu u sumbedza uri a si zwavho. Otherwise, people will look at that job as yours. Zwezwi zwine nga nnḓa hezwo vhathu vha ḓo vhona u nga ri ndi vhone vhaṋe a vho ngo tou rumiwa. Okay, they'll give credit to you. Vha vho ḓo pfha u nga ri ndi vhone vhaṋe une vha vho ṱhonifha vhone vha litsha u ṱhonifha o vha rumaho. But Paul was saying, no, this is not me. Fhedzi muapostola paulo o vha tshi dzula a tshi vha sumbedza uri a si nne zwine nda khou zwi kona a thi khou tou ḓikonisa ndi khou koniswa nga nkonisaho. That's why I'm not surprised, Paul, Ndi ngazwo vha songo mangala looking that this was not his work. vha songo mangala uri hezwi ndi tshi vho zwi konisa hezwi a si zwanga a si nne ndi no khou ḓikonisa. He tried to do many ways that his work must continue. O ita nga nḓila nnzhi dzo sumbedza uri mushumo wawe u ye phanḓa u ya nga u sa gumi kana u sa fheli. In Africa, in my own country, in Malawi, Ngei shangoni hune nda bva hone ngei Malawi we have other people who have started good work. ri na vhaṅwe vhathu vhashu vhane vho no thoma mishumo yavhuḓi. When they die, Musi vha tshi lovha the work stops. mishumo yavhuḓi vhe vha vho i thoma i lovha navho i vho ḓi fhela. We have other people who started churches in Malawi. Ri na vhaṅwe vhathu vhe vha thoma zwivhidzo ngei Malawi. When they die, Musi vha tshi lovha the church stops. zwiḽa zwivhidzo zwe vha zwi thoma na zwone zwi mbo ḓi ima zwi mbo ḓi nga na zwone zwo lovha. That is not being diligent. A si zwone zwine zwa khou ṱoḓiswa zwone. Someone who is diligent on his work Muthu ane o ḓiimisela kha mushumo wawe will prepare a way to pass it on. u ḓo ita nga nḓila dzoṱhe uri a kone u fhirisela kha mirafho na mirafho. Paul, that's why he used the youthful people Ndi in his work. ngazwo muapostola paulo o zwi kona u shumisa vhona vhaṅwe vhathu. He used Timothy as a useful reader. O shumisa vhaṅwe vhathu vhaswa vha no nga He Timoteo. used Titus as a useful O reader. shumisa vhona vhaṅwe vhavhali vha no nga Tito. He even instructed them to pass it on. A dovha a vha vhudza na zwori hezwi zwine nda khou ni funza ni funze vhona vhaṅwe zwi ye phanḓa. And when he met the elders, Musi a tshi ṱangana na vhahulwane he tried to warn them. a vha a tshi lingedza u vha sumbedzisa uri hei vha ṱhogomele hezwi. But unfortunately, in the church today, Fhedziha zwine zwa khou pfisa vhuṱungu kha tshivhidzo we ṋamusi take the Lord's work as our own. vhathu vha dzhia mushumo wa tshivhidzo sa wavho vha zwi dzhia vha ḓi ita unga ndi wavho. We think on ourselves. Without us, the work of the Lord cannot Hu be swika done. hune muthu a pfha a sa vha hone mushumo wa mudzimu a u nga i phanḓa. That is not the work of the A Lord. zwo ngo fanela u ralo. Second point that we need to look into consideration, Tshiṅwe tshipiḓa tsha vhuvhili tshine ra khou fanela u tshi ṱhogomela his success in his work. vhukoni hawe kha u shuma. A great door was opened to him by the Lord. Zwo konisa uri vothi lihulwane la murena li vuleye. So he could see that God opened the door Ri a kona u zwi vhona zwo ri mathina mudzimu wa kona u vula vothi. so that he could also continue serving them. Zwi a konadzea uri mudzimu u khou vula vothi uri vhathu vha kone u ḓisa phanḓa na u mushumela. And he also demonstrates saying that it is God who opened the hearts of people. Zwi a dovha zwa sumbedzisa pa uri ndi mudzimu ane a kona u vula dzimbilu dza vhathu.
it's not us who can attract people or convert people. asi rine ra ḓo kona u ita uri vhathu vha rembuluwe, ndi mudzimu ane a vula dzimbilu dza vhathu zwa ita uri vhathu vha ḓe kha mudzimu vha rembuluwe. So Paul is trying to work on these areas. Muapostola Paulo u khou shuma kha hetshi tshipiḓa. It is God who has given us a matter of triumph. Ndi mudzimu ane o ri fha ha mafhungo a u vha vhakundi. And the hearts to triumph. And ndi na mbilu ya u vha vhakundi kana yo no ḓisa gundo. That's why at the beginning of the verse he says, "Glory be to God." Ndi ngazwo mathomoni a hei ndima a tshi amba uri u ṱhonifha hulu kana dakalo ḽoṱhe kha ḽi ṋewe mudzimu. A good success of the gospel Zwine zwo ita uri mafhungo a mudzimu a anḓadze a tshimbile zwavhuḓi. it is for Christ's joy and rejoicing. Dakalo la murena Yesu Kristo na u When we do our work, musi ri tshi ita mushumo wawe, we need to give credit to God because he's the one who does it. musi ri tshi wana ri khou bvelela kha mushumo wa mudzimu, ri khou funa u sumbedzisa uri a si riṋe ro zwi konaho, ndi ene murena Yesu Kristo ano khou ri konisa. On the third point that we would like to look into again, Kha tshipiḓa tsha vhuraru, vha songo anga uri raru ndi zwina, kha tsha vhuraru he is talking about the comfort that is found in their labor. hafha u khou amba nga The comfort? yeah. U khou amba nga ha u kwengweledziwa kana nga ha u kuvhatedziwa kha mushumo. At other times when we go and evangelize, Huna zwifhinga zwine ra takuwa ra ri khou yo huwelela iwangeli, we are not always successful. ra swika kha musi ra zwa tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa To those whom we think they can be saved. kha havha vhathu vhane ra khou ri tshi sedza ra vhona uri ndi vhone vhane vha nga rembuluwa vha tshidziwa. So some can be saved, Vhaṅwe vha nga kona u tshidziwa, others cannot be saved, vhaṅwe vha balelwa u tshidziwa, others cannot listen, vhaṅwe vha nga thetshelesa. but he still found comfort in the same. Fhedzi nangwe zwo ralo ri funa u vha ri kha ḓi wana fulufhelo ḽi bvaho ha mudzimu washu. The different success or the different success of the gospel U fhambana ha u bvelela fhungo ḽa mudzimu has got its different effects upon several sorts of persons to whom we are reaching out. zwina u fhambana musi nga nḓila ine zwa kwama fhungo ḽa mudzimu ḽa kwama ngavho vhathu nga u fhambana. Some will be saved by it. Funziwa, Some will be saved by it. vhaṅwe musi vho funziwa vha ḓo tshidzwa ngalo, Others will not be saved by it. vhaṅwe a vha nga ḽi dzhisa tshithu zwa ralo zwa amba uri a vha nga tshidziwi. Let's consider when something about light. Kha ri ḓo sedza zwiṅwe zwithu nga ha tshedza. Do you know light? Tshedza vhathu vha tshi ḓivha thiri At night, nga madekwana hu na swiswi, tshedza hu na swiswi. when you switch on the lights, Musi vha tshi yo funga luvhone, you'll find some other animals will be attracted by the light. vha ḓo vhona zwiṅwe zwikhokhonono zwi tshi khou kungiwa nga tshedza. Is that correct? Ndi zwa vhukuma musi izwo zwine ra khou amba zwone. But when you at night, when you write on the lights, Fhedziha nga madekwana musi vho funga tshedza, you find that others are running away from the light. zwezwiḽa vhone vha tshi funga tshedza hu na zwiṅwe zwikhokhonono zwine musi vho funga tshedza zwa shavha zwi khou shavha tshedza tshe vha funga. Can you please bring the 2 slides next? Kha vha fhirisele phanḓa hafho. We're talking about stepping into the light. Ri khou amba nga ha u sendela kha tshedza. So Jesus is the one who is the light. Tshedza tshine ra khou amba tshone ri khou amba nga murena Yesu Kristo. We are stepping into it. Ri khou sendela tsini na tshedza tshine tsha vha uri ndi murena Yesu Kristo. Our next slide is going to show us Tshipiḓa tshi no khou tevhela tshi ḓo ri sumbedza hafho vha sedza vha ḓo zwi vhona zwikhokhonono khezwo zwo sendela hafho. Okay, when you see there are 2 responses to the light. Vha sedza hafhaḽa vha ḓo vhona zwithu zwivhili zwine zwa vha ri zwo fhambananaho musi zwi tshi khou vhona tshedza. The first one, if you look at the screen there,
they're being attracted by the light. vha tshi khou sedza phala vha vhona zwiṅwe zwithu zwi no nga zwikhokhonono zwisusu kana zwiṅwevwo. But the second one, you see is running away from the light. Kha tshipiḓa tsha vhuvhili vho zwi vhona zwo ri yo u tshi tou fungwa tshedza zwi a shavha zwezwi no nga vho mabete zwezwi. Yeah, repeat it again that people can see that the first one is being attracted. Can you see that one? Hezwi phala vha tshi khou sedza vha ḓo vhona uri zwiṅwe zwi kungiwa nga tshedza tshi na zwiṅwe zwine tsha kunga zwine zwa ḓa zwi khou mona dzina tshedza mara nga tshetsho tshifhinga hu na zwiṅwe zwine zwi tshi ha fungwa tshedza sa vho mabete zwi tou shavha. Does this happen in your homes? Nge avho a zwi itei. Maybe is it in Malawi only? It's also happening even in South Africa. Okay, thank you. Not Even in in South Africa? Not in Malawi only. Okay, thank you so much. Everywhere. Okay. So, this is what Paul is trying to explain about the gospel. Others are going to respond positively. And others will not respond positively. Let's look at this, the next slide. What it says, the comfort found in the labor as we continue there. Paul says, to some it is a savor or an aroma unto death. Those who are willingly ignorant about the gospel, willfully stubborn unto the gospel, they disregard about the gospel. This is what Paul is talking about, is leading them into death. But unto others, the aroma unto the life. They become humble and gracious unto themselves. In preaching the word of God, more delightful and profitable to them. It becomes a sweet than honey in the taste. It becomes a precious smell unto themselves. And much profitable. But to others, it will lead them to death. Does this happen when you're preaching the gospel? Is it happening? Amen? Amen. So look at this one again. Come again. Sinners. And what was the response for those who looked being religious? They So to others, we need to consider ourselves as messengers of God. When we are reading somebody to Christ, it's not only our own making. It becomes a process in other times. Like a woman, they have a conception and 9 months growth. Others can be seen, the results can be seen instant. More especially at the time of birth. As dear loved children of God's, who follows God's example,
sa vhathu vhane ra vha funa vhane vha funiwa nga mudzimu vhane vha tevhela tsumbo ya mudzimu. Paul wrote in Ephesians chapter 5 verse 1 to 4. Muapostola Paulo o ṅwala kha vha Efesa ndima ndi ya vhuṱanu ubva kha yo thoma swika ndima na ṱhukhu yo thoma swika kha ya vhuṋa. He says, as dear loved children, A ri sa vhana vha mudzimu vhane nda vha funa, we need to follow God's example. ri khou fanela u tevhelela maitele a mudzimu kana nḓila ine mudzimu a khou ri tevhele yone. We walk in the love Ri tshimbila lufunoni as Jesus loved us, sa vhunga murena Yesu Kristo o ri funa. and he offered himself for his love to us. A ḓi ṋekedzela a lufuno lwawe a lu ṋea riṋe. It is not our own making that we get saved. A ro ngo tou ḓi itela, a ro ngo tou ḓi konela uri ri swike hune ra tshidziwa. When we are talking about this thing, Musi ri tshi khou amba nga ha mafhungo, whether it's sexual immorality, should not be mentioned in us as the one who are to smell Christ's aroma. mafhungo a vhuṱudzi a songo pfala kha riṋe ri khou fanela u vha na munukhelelo wa Yesu Kristo. Or any kind of impurity. Na zwiṅwe zwine zwa vha zwivhi zwi songo fanelaho vha Kreste. Because that is not improper for God. Ngori hezwi zwivhi zwiṅwe na zwiṅwe a si zwone zwavhuḓi kha mudzimu. If we depend on God Arali ri tshi ṋea fulufhelo ḽashu kha mudzimu in preaching the gospel, kha u funza fhungo, and how difficult it is to preach the gospel, zwi konḓa hani u funza mafhungo a mudzimu, we would consider it seriously. ro vha ri tshi ḓo zwi dzhiela nṱha. We are going to be very diligent. Ri khou fanela u tou ita nga vhuronwane musi ri tshi amba mafhungo a mudzimu. We will consider passing it on. Nga maanḓa hezwi ri tshi khou a funza vhaṅwe, We will ri tshi khou a isa perform it vhaṅwe, well. We will perform it very well. ri fanela u zwi ita nga vhuronwane. Otherwise, our way of living will not be as smelling to those who need to listen to the Zwa gospel. sa ralo ra sa zwi ita zwa zwi tshimbidza zwavhuḓi, So a zwi nga ḓo kona u swikelela kha hune zwa khou tea u swika hone u ya nga mudzimu. we have looked at people can respond positively, Ro amba uri vhathu vhaṅwe musi vha pfa mafhungo vha a ṱanganedza zwavhuḓi, and also people cannot respond it a positively. dovha vha na vhaṅwe vhane musi vho pfa mafhungo vha si dzinginyiswe ngao a si vha ite tshithu. Here we are looking at the messenger who brings the gospel. Hafha ri khou amba nga ha murunwa ane a ḓisa mafhungo maḓipfa a mudzimu. How do we smell ourselves so that people can be attracted to it? Ri nga itisa hani uri ri vhe na munukhelelo wavhuḓi wene o tamisa wene vhaṅwe vhathu vha nga tama vha ri tevhela. When we are leading somebody to Christ, Musi ri tshi khou ita uri vhaṅwe vhathu vha ḓe kha Kristo, it cannot be a single step. a si tou tshimbila luthihi, a si legalithihi. But it is often helping somebody step by step to leading that person to A Christ. fanela u vha maga manzhi nga zwiṱuku musi ri tshi khou sendedza vhathu tsini na muvhumbi washu. We become spiritual midwives. Riṋe ri tonga vhaimana, ri tonga vhabebisi vhane vha ita uri hu bebiwe vhana. Do midwives force mothers to get birth, Ava to vhabebisi, bring birth? ava vhabebisi vha ri dzwala kana Do vha they say, konḓisa vha tshi do it quickly, tou kha quickly, zwi quickly. itee, kha zwi itee. Time is gone, time is gone. A vha itisi ngo ralo vha tshi ri kha No, zwi itee, they kha zwi itee, wait kha as a zwi itee. process. Hu tou vhana vha ḓivha uri zwi fanela u lindeliwa and zwi ḓo itea nga tshifhinga tshazwo. I've seen somewhere else where we forced people to get baptized. Ndo vhona huṅwe hune ra wana ri tshi kombetshedza vhathu uri vha lovhedzwe. People not doing the right way. Musi ri tshi khou kombetshedza vhathu uri vha lovhedzwe, vhaṅwe vhathu ri khou itisa ngo ralo na. The final point is that Tsha vhuṋa tsho fhedzisela khetshi. the comfort and the serious consideration Vhududo ha serious kana ha ndeme vhune ra khou tea u vhuṱhogomela nga maanḓa zwa zwithu zwine ra khou fanela u zwi ṱhogomela. let us understand that faithful preachers shall be accepted by God. Kha ri pfesesa uri vhafunzi vha mafhungo vha fulufhedzeaho vha fulufhedzeaho vha ḓo ṱanganedzea phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu. When success comes in, Musi hu tshi vha na u bvelela, hu tshi vha na gundo, they'll give credit to God.
vha ḓo ri musi zwo bvelela nga nḓila ine vha vha khou zwi funa ngayo a vha nga ḓo ri ndi riṋe vha ḓo ri ri zwi kona nga ri konisaho. They will smell the smell of Christ, vha ḓo vha vha na munukhelelo wa Yesu Kristo, not themselves. hu si munukhelelo wavho vhone vhaṋe. Nga iṅwe nḓila a vha nga ḓi rwikana vha ri ndi riṋe. There is also danger when we do not consider other people in our ministry. Hu na khombo musi ri tshi dzhiela vhaṅwe vhathu fhasi kha muvhuso hoyu wa mudzimu. At other times, I've seen people undermining other congregations. Tshiṅwe tshifhinga pfhi na zwividzo zwiṅwe zwine zwa dzhiela zwiṅwe zwividzo fhasi. But Paul, what he did, encouraged them. Fhedziha muapostola Paulo zwe a ita zwone o vha ṱuṱuwedza. In conclusion, because of time, Nga mulandu wa tshifhinga musi ri tshi khou fhedzisa, to be read, being read to Christ's triumphal procession, musi ri tshi khou rangiwa phanḓa ri tshi khou ya kha gundo ḽa murena Yesu Kristo, Paul uses the Roman triumphal process as a metaphor. muapostola Paulo o shumisa gundo ḽa vharoma sa mini Describing a Levitical sacrifice. musi a tshi khou lingedza u ṱalutshedza nga ha Levitico ya Vaisrael ane He resembles in Christ's life himself, a sumbedzisa uri ene u tonga murena Yesu Kristo, displaying the gospel and as a pleasing unto God. musi murena Yesu Kristo a tshi khou tshimbila a tshi funza na ene muapostola Paulo a sumbedza uri naye u edzisa zwezwo, u edza zwezwo. Paul's words apply to all of us. Fhungo ḽa Paulo ḽi a kwama riṋe roṱhe hafha. He says, imitate me Muapostola Paulo uri edzisani nne, as I imitate Christ. nṋevho ndi tshi edzisa Yesu Kristo. That's humbleness. A tshi khou tou ḓiṱukufhadza. Each person must live as a captive and unto sacrifice, Muthu muṅwe na muṅwe hafha u funa u tshila sa muvhohwa murenani. giving off Christ's aroma. Musi ri muvhohwa murenani ri ḓo bvisa munukhelelo wa Yesu Kristo. Let's pray for our gifts, Kha ri ye ri rabelise zwifhiwa zwe mudzimu wa ri fha. that they'll bring lives to Christ. Hezwi zwifhiwa zwe mudzimu wa ri fha zwi funa u kona u ḓisa As readers, let's vhutshilo kha Kristo. identify the gifts that our followers are having. Ri khou fanela u vha riṋe rine ra sedzulusa uri avha miraḓo vho fhiwa mini nga mudzimu, dzi gifts dzavho, dzi talente dzavho nga mudzimu, So that we can all be led into Christ's triumphal procession. u itela uri ri kone u rangiwa phanḓa kha u vha vhakundi nga kha Kristo. In Jesus' name, Nga dzina ḽa Yesu Kristo I ask you ndi a vha humbela to consider this very seriously. uri hezwi zwithu, haya mafhungo vha fanela u dzhiela nṱha nga maanḓa. How are you bringing people to Christ? Vha ḓo ḓisisa hani vhathu kha Kristo? As victors on yourself, Sa vhakundi kha side ḽavho, or as slaves of Jesus Christ? sa vhavhohwa murenani. Paul chose to be as a slave of Jesus Christ. Muapostola Paulo o nanga u vha muvhohwa murenani. Amen. Amen. Thank you so much. That was a preaching by our brother Yusunu. We are running out of time, brethren. We are running behind our schedule. As you are all aware that we are supposed to be having our lunch. We were supposed to have had our lunch by 1. And as we speak, it's 2:20, which means we are 1 hour, 20 minutes behind the time that we are given. So I'm going to ask all of you to work with me so that we try to expedite everything for lunch, so that we do not knock off from here very late. I'm going to ask an elder from Lesotho to come and give us a closing prayer for this session as we proceed to lunch. But here are some announcements to take with you as we proceed to our meals. All the young adults and the youth from Botswana, kindly please assist with saving in our saving points, and also the ushering. There are 4 saving points.
the first saving point by Tent Galilee, which is where our empty tomb is. Mind you, it's labeled Galilee, but that's our empty tomb. That's where we are going to be saving our preachers and also the elders. The disabled are going to be served at Tent Nazareth, towards the eastern side of the gate. And then the other two saving points will be saving everybody else. After saving the disabled, everyone else can follow at Tent Nazareth. The other two will be saving, the saving point at Mount Olives will also be saving our special diet. So those who are on special diet, kindly proceed to Mount Olives. And then if you are in possession of any lost but found items, please submit them to the IT table. They will continue broadcasting some of the announcements on our screens. Also, the stalls, all the stalls that we have are going to be exhibited in Tent Nazareth. And like I said, brethren, please, let's try to expedite so that we can come and enjoy the rest of our afternoon together in fellowship. Amen. Elder? Let us pray. Our dear loving Father, we come before you this moment. We are grateful for all the speakers who have spoken before us. We are asking you, Lord, to be with us so that with the information that we have received from this place, we can go back home to be better servants of your kingdom, Lord. Be with us and bless us in a very special way. And bless us as we are about to have food. In Jesus' name, Lord, we praise you. Amen. We may proceed for lunch. All the disabled, Tent Nazareth, the elderly, the elders and the preachers, Galilee, and then special diet, Mount Olives. 1 hour, 20 minutes for lunch. 1 hour, 20 minutes for lunch. Church of Christ.